The 1976 Friuli earthquake took place also in the Bregin region in northwest Slovenia on May 6, 1976, measuring 6.9 on the Richter scale. The quake was centered in the town of Gemona del Friuli, only a few kilometers away from Bregin. Po 4 zdezah začela močna statika, sem pobegnil s hriba dol. Čakam, da poneha ta drž, da se mrkne oblaki, vsaj tisti te črni. Da ne bo več premelo, da ne bo kaj ruka, da ne bo različka.